ni saa cia bilingi wa maubo Musiaisia ninawikwatio kana ni wachie wanesa wakaratu wa umundi matuku miongweli mwaini wa nyanya mwaka ni wangilile miongweli na itano ndi udhocha ndini wa muka ndini wa kilungila tuithi watu yambia na mauvo tuwakunikila kila kimathanguni na tuithi wanaonenania muthinyani wa umundi tuithi watu likite maunduni manema na uyine vindani ya kwiyumbania nikana ivinda ya mbue yesa uvika withiwe wisi ukabanda chao muthinyani wa umundi twenda unenanisia yulu wa mbeu ilanzio na uto wanao banda ilembetani hitu ya ukamba na yeka nesa ikatwambie na mauvo nye nita wa Robert Mutuku. Maseneta yu menda President William Ruto avikembewo nikana kusungia makulio ilua siko se ulusani ila okukonania yumbe na maseneta kwisila kuosania ivaki nikana kulolosia udhukumiwo ila meiki ya serikali nene nilasi ya county kithimine. Maseneta ameweta Senate dhiva kwandaka na ingi udhukumiwo kulikililwa ni President William Ruto na mutongoi wa ODM Raila Odinga ni unenania ula uende yesi kaloni sia mbunge kumuthinyani wa iyo Benjamin Mwaka no kuelesio. Does not require degree to interpret. Niki kaloni kichanza na mbunge ya wiki wa masafu kwenye mitumile ya mbesa sia county kwa chaki okotene wala maseneta zamani mamulila kililo President William Ruto itina wa kuvakandaka maseneta talusani. Maseneta ameenda President William Ruto oketalasi mambungeni kunenga na ukusi uluandeto isi yake. Article 125 gives us the power to compel the appearance of any person before this committee. Any person, including the president who is making allegations of unethical conduct on the part of parliament. I think we should move away from this lynching, from this kangaroo court mentality, and challenge our speakers that they must convene the necessary committees and listen to evidence from the president. And the question is, for those who claim that they bring bribes to parliament, why would you bribe parliament if you're not guilty? In the event that that was to happen. But even for us to determine the veracity of those allegations, Speaker Wetangula and Speaker Kingi, you are the defenders, you are the heads of this institution. You must now exercise Article 125 and summon the president. So you remember we had suggested that we should have powers of arresting people. When they threaten to arrest us, we will also threaten to arrest them. Wakitushika tunawashika. Today, Chair, we are being invaded by the executive. We must find a way of barricading ourselves against the executive. The president is a person, as under Article 120, because in case of any impeachment proceedings, they must appear before the House to defend themselves. Even when you interpret presidency, the former deputy president appeared before the National Assembly and the Senate. So no one is exempted. Maseneta no hingine mamuvinde dia mutongoi wa ODM Raila Odinga kwa kuendea kwa lucha magavana mavuthi sisi kalosia committee Senate nimevita mali tikilia udhukumi wa maseneta ulikilelo na vanini. The work of this Senate of the Republic of Kenya, until and unless then that article is vacated, is that we have a responsibility to oversight the operations of counties and county governors. These governors are the ones who are misadvising Mzee, because you remember when we had a meeting with the party leader in the Senate, when he came out of that meeting, the pronouncements he made, including strengthening the place of Senate in order for devolution to succeed, those were the proper words or the proper advice that Jacom gives. And I know his mind. I know his position on devolution. He's the father of devolution. I was very shocked to hear some of those pronouncements because I know he's been misadvised. Whoever says governors should not appear before committees of the House should amend the Constitution and the relevant legislations. For them to say that oversight should be carried out by the Assembly, it automatically they know that will not happen. Governor Wambe kukomana na maseneta nzamani ya CPAC kuma maonena nyama ambia hei Daktari Julius Makau Malombe, governor wa county ya Kitui ulo avikambe wanzama inokuyo monde. Who are these people running around saying that I extort money from you? Well, those accusations have not come from any governor I know of.
and she has never featured in any Council of Governors meeting. There is another school of thought that thinks that the governor is not supposed to appear before the Senate. Actually, you are supposed to be oversighted by the MCAs. We as governors, when we are invited here, I think it's only fair we come to make sure the Senate does its work as provided for in the Constitution. In your appearance before Parliament, especially before Senate or any committee of National Assembly, or even any committee of the National Assembly or the Senate, have you been any way requested in person or through your officers for any favors by any member or any committee of the Senate or the National Assembly? And it will be the very first question we ask every governor who appears before this committee. I've not been asked money. None of my officials told me they were called by anybody to be asked for money or for any favor at all. Governor, we want to hear your position on that matter. Whether appearances before Senate add value to devolution. There is a lot of value which comes out of the discussions which are held with the Senate. I believe in constitutionalism, and I also respect Senate. Ni unenanya unawa neno muno mbungeni nene kuyo mundi ayumbe meenda President William Ruto kwa mitukete wekeo mbunge kwa kuvakandaka na kiko uthukumini wo vilingwa mauvo kumava musini lovi nyenito Benjamin Mwakam. Gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti ni umisia mwoloto wa kuongamwa kwa kuwebwa kwa ilovia ila itomawa kwa ngwatanio ya tethesia madaktari ya Keinan nginya ngwatanio ikanengane utheu wa undu ilovia isia ile kuwebwa ingia inengane mwoloto wa kuandikwa kwa manatano kwa mitoki ila itonyekana. Gavana wa Vinya nuwetie kana serikali ya kaunti ya Masako ni minite kuvikia wigwano wa maunyungunisio kathandatu kati wa Mwonza alama wakilitwe ni atethesia madaktari alame mukumoni na undu wa Mwonza ula utiele wikwamba tuandeve ni waile kuthenike wa ombola kwenana na budget ila yevo. Brian Mwendo mukuelesi ainena kavindani kala watu waisye kikalo kimwanya na andiki mama uvo Mwandu wa Vinyandeti no umialingilia kuungamwa kwa ilo vile tumawangwatanio ni atethesia madaktari kana manasi kindu kila waweta ni kunengana mwanya kuyongwatanio ino na serikali ya kaunti kukwata ni anzia ntheu ya undu ilo via isya ilwe ni kutumwa ve munene wa union unaisye mbesa sio beimwesi bawana M-Pesa na beimwesi bawana county na nikenda ithye tikemwe na thina na union yesu yo yolo mbesa sio ithye ta county nitaongamia with immediate effect kutuma mbesa kwa union ithye tikae ba musala in full bake union tunene na mo matutabie undu mbesa sio sia ile otumwa kuatiania na mukomo wa manasi ula uendeye. Gavana wa Vinya yumia mwoloto kwinzama ya wandikani kaunti nino kutangasa myanya nzau manatano ya manasi no kana mandi kwa kuendea kukwatia iya langeme mukomoni zikayoni siya kuikithia kana uiti ndo tamba ikite. Nina direct department yakwa ya health yandike manasi angi mpya manatano nondo ntiyetikila andu makwa mama sako mayumea na andwangi menza mekunza na mekwenda wea kou na mea ni ma-advertise with immediate effect omunthi nurses manatano maandikwe. Kati wa maunyungu nisio Mwonza ala mwakilitu ni ngwatanio ya manasi wavinya iya wandani kana thanthatu kati wa Mwonza ni manavikiye wigwano indi kukonya kwamba tuendeve kwa manasi wavinya iweta ni undu wa iloku wa kavinda kwitha kaunti yetu yesu na mivango na kuyanana na budget. Union nitunanenie nenyu twanena nenyu twewe na siendo that muna na siendo Mwonza mwena siendo Mwonza twanena tewe na siendo thanthatu tunaukia kuuka kuemea baba promotion nundu already tena system na tesisia budget itu mundu ndarani county hata siaitie undu kwika twasisia budget na isiala tutonyo promote financial year sio na bitukie na alama thukumite mpaka miaka Mwonza yu mwako wa financial year no tambisie yutambisia osisia namo alama miaka thanthatu miaka 5 na miaka 4 tima promote
siendo siekawa o systematically vawa vinya iweta kana serikali wake ni wende kuyova kavyo kule kwikithia kana mathina maingi ala wethi ya yoselela serikali ni mathela mononga likoni ya uiti kwivu kuandika matakitali na atethecia mo mundu muwau ni lazima anengwe uiti na uiti museo na uiti utonya ku afford na kiu nicho niungamieta governor wa Masako niendo mutabia kumela no kieko ta governor wa Masako ninethiye mathina maingi sibitalini no kanethia athukumi miake su yonthe ya devolution mata promotewa ala mathukuma sibitali matakitali na manases ila no kienethie ndakitali sia kwa na nurses sia kwa ita promote awa ninekalile nthi namo na tewe na nesa undu ma promote no kamwaka wambe nina promote ye healthcare workers manana na miongweli neli 2024 serikali wako wa county government ni wasiokia waandika nurses miongwe 5 na muonza kwa cost ya 56 milioni miongwe 5 na dhandhatu kila mwaka. Mwaka wa 2025 timu yako ninaandikie nurses na deploy nurses ya naimwe na miongo 8 na yeye ni kuona ni kwe kundu kugitita na nurses sianite kula critical na maandika nikenda ni matomeku kwa cost ya milioni ya naimwe na miongo 8 kila mwaka. February na Mei mwako serikali wako ni wa promote ye nurses manali na miongo 3 nemwe na aya ni mbakona la me kiwango cha the lower cadres. Brian Mwendo, Motongoi TV, Masako. Muthenya umwe hitina wa MCA wa ward ya Kikumbulio South Jeds Kalonda kuwetakana vaingo maendeyo mairetwe ni utongoi wa President William Ruto ukambani na muno Kibwezi West wala muyumbe wavo ukwatamba usilikali ni muyumbe wa Kilioki mwengi mutuse no wetie ndeisa kuweka kuthukuma na President Ruto mundu wa maendeyo ala kilio chake kitethekete na kikwati wa kutetheka mbe wa usakuani tuendete ina kavindani ka kuwailovia ila inaumiwe siumwa ilimbetu ni atongo imasilikali ya Kenya Kwanza sia kutethesia atwa ima bodaboda kisioni cha kadhi ya kahodini ya Kikumbulio North kaunti ya Makueni mutuse no wetie MCA Kalonda na ula kumelilia matake wila cha ubunge cha Kibwezi West etumewa ni ulei atena agenda ya kuendesia kilio kiu mulei mulinge nukuelesio Chathekecha kwa ilovia sia kuthanthasya atoima bodaboda kisioni cha kadhi ya Kikumbulio North kaunti ya Makueni nicho chaithiwa kiwanza cha mwengi mutuse kululumilia muungamo wake wa kuthukuma na President William Ruto na serikali wake wa Kenya Kwanza kuwetia nthima Kibwezi West maendeyo vaenda MCA Jeds Kalonda kumanda agenda ya kwikunia malevendeti propaganda na nduwa nyom Sizimbali weka kemba na Sizimbali twende tabaza muno nimo ngwate na mwetulizia mawimbi angwame onea nanga kutulize mundu akona monda ni umanda Kalonda nimo ngwate kala ngwate Hello. Nakuka nani MCA mete kibela cho yumbe timba lowe. Kada kwa MCA mete kibela cho zumbe tunganya mbalo wala tunganya asiwangi. Deni wachate kimocha mathiko kisioni cha kwandava wodi ni anguma somboa kwa mbilile wa chumwa ki MCA usiwa Kikumbulio North ula wananchi ya uendi wa kivela kicha ubunge wa Kibwezi West. Anawetia vaingo tedio kilio kiki kwa tete kumotongo wa President William Ruto na serikali yake ya Kenya Kwanza. Vamu tusa LSMCA usio tumekani ngaleko ya ulei komo ukitamu. Maundwani maunduma elote. Nundu elote atumanewe Yesu nuzeiwe atumanezena siodasi ya kiume sieke hata. Nikeenda kala no kiao. Nako kwikunga na kwikata. Adwa maketa cho mwezi ndi moka amatondesyo. Umane tamandasi. Tu aduma kunga mwe. Mwenda jini kwa tiyo sipo tinda. Yeninga atona kufiukila bandu matiko.
hai mwengi no kama dikole na mara dikwa sima wadikana no nya nenda ngane tembeza ila mbingi sio matezi ni mwendale diuke Kenya kana mwenda tutindo kama Mutusi aitumevu suyuku wale simu amelati menene la kilio bunge kicha Kibwezi West kiutetekana yokuma serikali ni wa President William Ruto. Mundu ni kumangete na kwa saindo siaka karibu imana na yu ila ndo mako na kelele maaze mwengi hapo kwa na musumbe yu ndo maki kumbele no mamale no kunya kelele chio mwezi kana ndena yu cha mwingi chio mwezi ndena yu ni ndiye tina ni kwenda hotel wa serikali kana ndiko ndo tena na kwisobika bubu chio mubu alitangaza sindo sitanewika azi stima nusu milioni 500 na mwanza kikumbele no ofioka kuna 500 award dhamba tu ti milioni 300 na kendo mwako wa milioni 450 sio kitu lelo waneni we kume binda ya chengo wandile kasanga mulo professor Sumbe kume mali kuvyukia kwa miando yake leta nusu wengine ngo wiki halani numu kwa kama ndo kwa wadili sia kazi yaka sia nene we kume lande no ya wambiwe na ndo maana nikabando maana ambia kwa na kaka kwa kioto kwa lanzo sia ndio dio kwa wengine ngo mina na choma kwa wengela kwezi ya kwa stia ndo ndio kaito kusonga tena na songa tena mwe ile museo university at least yule mezani ya Musumbe ni kunene wa mezani ya Musumbe oneze yanti naambia lakini ile mezani ya tamu ya Musumbe imiva milioni umwe katono ile nesosiani wa mavya kifatho kwa nyomato ima boda boda wodi ni iya kikumbule no dhivala mutu south theatu ya ma boda boda kutumi ilo vya isu kwa ilia unewo Mutongo TV kumakathi yaka Kibwezi West Makueni nyenetoa mulingem. Serikali nene ni kithisi kithito chayo kinene cha kukalata milati ya maendeleo kuya kaunti na Kitui. Mwandiki munene muveani wa indo Jonathan Mweke aima kithisi ikalima kaunti isu maundu tamanyo mbasi atho wa munini mathau na kiwu ni uminukililwa nikanaitethesye andundwani Mweke na ula eitambo kite kukunikila mulati wa nyumba cia atho wa munini kiwanza cha Ithokwe silanga wa uma na milati ingi nuwetie kana tongo ikuma kisioni kiu nimekuendea kukwatana kwikithia milati isu ni ya tethia enenthi ma kaunti isu kwa ilia mathayo mone Smaschalo na ilivoti. Serikali nene athana kuminukira miradi ya maendeleo endeva kilioni bunge cha Kitui cha kati na kutethia enenthi. Mwandiki mutinika muveani wa indo serikali nene Jonathan Mweke ni wathiuka miradi nesu ivola wa nyumba cia bei nini ofisi wa chama cha UDA Kitui kiwanza cha Ithokwe na mawikalo ma Musumbe ala mende na kwa va Kitui. Tuambe Kitui town na ila state loje kwa Vano town wala bana nyumba ya county commissioner kwa this stadium na kwa Ithokwe ya Mashujaa Day na yuku mavou tuathiko na nyumba cia affordable housing lasi Vano kwa Ngindo Kitui town whether ando maudhu kumanesa na yutu Vano umadam tusisia project ino nene mono ya serikali ya umandhea andu maito kiwo. Hii project ya uma ni project tunavata nayo mono pio tondo ikanenga andu maito kiwo zaidi ya nyomba ngili miongo monda na itano 75,000 homes ni makakwata kiwo kuma Vano umadam. Kila kiwo kikethe wa Vano ni kingi mono pio zaidi ya bilioni 1.5 lita tuhakikishe andu maito ni makwata kiwo. Ainene asilangano wa umati na wakuthuima uyola wende miradi nesu Mweke no amekirisya enenthi kana serikali ni yumbanite kuminukira miradi esiyo nthela yambelelwe kisioni iweta tatongo ikuma kisioni kiala mendeni wa serikali ya Kenya Kwanza nimesukuma miradi esiyo nthe ithelene yambise kume uthukumi kwi enenthi fakta yu monopio kana miaka ingi ile ka 1.5 kwithiwe ituminie project ya dam na itokwatie kiwo kuma Vano kiudi baya for treatment na yulika itangine kwa Ngindo kuma vou yuthiuka yu Kitui chonde. Kwa ni project nene mono ya serikali na ithe tathukumi ma serikali na tongo yala mendeni ya serikali maudhukuma na William Ruto itukweka bidii pio twekase tuhakikishe mradi uno ni wathela tamini ya mbe kana yuto kwa tatami ya kele ya William Ruto tuambie kusisia miradi inge
ivindani mugwatanirya vomane ya musumbe na oleta mbaniti na PS Mweke Boniface Mutesya Musambe na kene wenda ene maketi kukwata mbotho kumwa serikali ula wende nondo miradi ingi ya maende ni kukwata kwambililwa kaunti ni vindete ya sam ndi tuona project indene samuno na ondo mwebwa o mituki thina wa kivundo thela kitwi na nenda ku explain with the langata in layman's language umadam niye kosa na cia kivu kila kingi pio kitwi ukisa kwithia ona mbue kalea kuwa for 8 months still and to make the amatono kosa kivu wena kithia i reservoir nene view na nikindu twaile kutania muno view katika projects sio on this ya kibusi ya kuokamba. This one is very unique. So ambaito ni support muno undo batonyeka na tuchume anisha because in a short while itukwida twimina na project ino undo teka kila tuoni yesu stadium, state lodge, unique advertise township roads at a cost of 406 million shillings. Na ni kuambia kwa ometokeni kanaweza kwenda kitwindi cha sova lighting the same. So all I'm calling upon is ndongoi tukwatane nikanaweza kwenda ni twaete maendeleo bakwitu Kitui County atongo yani maweta kana mena mweke miradi ene kutere kwa lula mikalile ya enende mwana kuseve mawekalomo madhao na kukwatikana kwa kibupo mweno dhoko mwa serikali tilivota bilingwa mvomo Tongo TV Neto Onesmus Chalo. MCA wa Tala Jackson Ndaka niwenda atongo yesa kuweko vetame vakaya kiuteti na kuthukuma memwamba kwianisya mwathamo kwienenthi ainena itina wa kukwatana na maofisa kuma ofisini mwa muyumbe wa matongolo kuvingwa lelo kisioni cha Katine no wetie kana maundu maendeleo mayesa umila thila kwina ngusanisyo engia yenda enenthi kukwatiania na atongo ikwailia maundu maendeleo vate kuvingi samilati ta ya malelo Boni Mutesya ena mauvoa. MCA Jackson Ndaka wetakana uteti wa kwanangania vinda utakutethia mwene nthendu ni waidu katikati wa tongoi na chavarani ya tongoi kunena nyava mwe na kutethia nisonu matonya kuyanisa maudhomo kui mwene nthe kusala maunduni mamaendeo kauwa ateti nduwe maana yu mundi tekangwete kukitana mheshimiwa Mule lelo ekalima kwa Makatine maiwona eta mbesa izu ya relocate iye akatwa akundu kungi kou ateti thio ndela tasa kuiwe muno talata kuwe na chama kitu cha wipe ni mukule tika thuku matengwata niyo ati ithukianisya nikenda manifesto na sindu letu athite enenthi maikwate kelele witu nduwe matethia kelele ola umatethia ni wa development tetoka kwe komunthi ko ngulia mundu wonthe wisi ni wa musakwe eyunye ambe kuthukuma kelele baadaye kwesela sentan kuthima lwene ngina syanthi ne wea utethwa ni kera ila itongo ni mheshimiwa Mule twaendi ofisini kwa mheshimiwa Mule nathi na muboya na mukulia na tawo mutongo wa matungulu anenga opportunity na anenga andu makwa amanenga lelo jo no mundu ofisi wake we baguonthe toko commission lelo uneni uyu ikotombau ni Thomas Kevin ndio kuma ofisini wa muyumbe wa kilomwe cha matungulu aiwetakana ngwatanio katikati wa tongo yetethe sekunya cha maendeleo kila kona na kuvikia utalo munene wa enenthi alani akuni makura atongo ima kwatana etha ni area MCA na area MP maundu kwa kila ngaliko meitha me laisi munovyo nundu ethiwa ni matinga kwa matinga ma county na matinga maumite nthini ya national government ila besa ila siekitwa ni area MCA nundu lelu katika programs yake and divert besa isu siende malelu angi wisethia ni double allocation kwa andu ala ma area no lelo we katika programu ya area MCA na kwisila kunene nake na kuiwona nake twabikia kumwitikilia aya katemelelo inge ila ni sia kalio maba kuma kwata lelo kuma national government imezeka kama kwata lelo unge kuma county government na ni maendeleo kwanga liko sionde na ndasi lelo tena wa allocate besa inge na county government of Machakos na besa hizo ni to relocate lelo nunge kuma kwa sila sikas kwisila kwa mheshimiwa Kamito kusioka kithini dhinu uneni wa MCA Jackson Ndaka ni wameenda na mwene nthi kwitikila ukwatiana na tongoi kuthaingirisya maundu mamaende isioni sio na muno milati ya malelu ila ithitwa ivingisika muno isioni sia matungulu kila ndo nokulia kalima Katine ila nzia siambe ya kusogwa ni kwitha atu isho twinge andu mena wendi wanthi
wa malelu wa nini wa itheka makambia kwete kinene lelu niwe wokie wethia lelu ndo akwithia ketha ni wisi we lelu ni ambe ya kwiyumbania na kwingutha na nundu itinga omonde ni twaleje tinga za kuanga miti ne tinga za umubanga kwa hiyo andu makatine nenda mwikaleta andu ma pa mukilo cha katulu andu alu iswira tokie kusubia lelu mayaitha na complain no muthi malelu mone maseo na malelu ni mama tuma development ichoka na mituke kwa hiyo chini wa Otongo wa mheshimiwa Mule ni uyumbaniti kera thukume mawala ya ile kuthukuma na mheshimiwa yasema lelu mathukuma 100% mema sio nondu contractor wanengwa BQ ile aitimiza ile na vile town yangalelo wa account uithukume undu BQ ibwa uni wa governor wa Vinya na akokwenda lelo la umeta kuma bata la school mpaka siande wesile kuyango meni etonga mubeano ndo wa muvango la withiwe wa usovya lelo yo withitwa we mbotha kuma miaka mingi elikana ndisomea bata la school 1991 to 1994 kwa uwene zukulu na vikabala mini okethia baba ili silanga na yu lelo wa mina kotemwa na kegugwa nondo tenaele iwe ni engineer kiathukiwa lelo yu witho wa manuva muno kwa andu makatine maiyambia maikambela uthina ingi kaundini ya Masaku nyene Toboni Motesea. Tuisonga na mbeni kana MCA wa ward ya Matu Judas Mbilindawa nukulilie kalima yata makwatamba Watongo yonthe ala anyuve haiweta kana kila ofisi withia wanasiendo sianit kana siathitwe kutethesia kila mwene nthi enena chathini kimwe cha mathiko kuya Matu Ndawa no ulilikanile wanda kana kwa oyuva imyana mithei ya kiureti emakulia ingi mathingilile mugo na umwe o Atongo imaendeye kumathukuma ndawa ingi wa mukaithisi ekali haya kana maunu mawiti ni maendeye oratene na mailite kumanda witi matena wia Ben Musau nukuelesya dongo yinaje mathuthia enende kumakwata mbau Atongo ya sakue kavindani kame Utongo ini aimalilikanye kila ofisi we na mali ila ya ile ofikia mwene nthi ibwana tete kana ibela itu sina resources sina sio kyo ila tu obo ofisi wa MCA we ona resources kyo ta wa MP ona jao wa ngaba na ona jao ona wa muzumi ona jao we na resources na ndo contract ya 5 years beza ila yenda account ni kuma national corpus ni 15% aibatia wa 85% kwa national ila ta kutakwa aka ogu mini kana 85% tuika benefit hiyo tu usienda ainene acha thini cha mathiko ndawa emalilikania enende kwa yuva ikivela kiteke kalile kwa imenda enende kusovia kisio kwa kwikalania na umwe na kwa muo. It is not time for politics and enda u collect ila tu hizi athini ndamo kiandika political wing. It is not time for politics. It is not time for politics. Ni yumo wete hii siasa mathiko ni ina siathini kisao kandi ku elected leader oka anena ekalendi landa oka uma kibelani pero political wing ngokela to kana imandi enda ne ekada kokela to tunenga ne yebinda andi muyate yitu nena paike bela kithei bila yo ndebe kalele kuma cha MCA mpaka cha Mozumbe kana ya kima kithei yolwa UTMC oyo no amaikirisia enende masivitale tame kuita enende okavindani kaatethese mama takitali memo komoni aimenda kuvika kukwata uitiva tena wia ayathana serikali tetwa isi kithito chako na mokomo oyo ilike tuandone kana kuikuita nenda ukonfirm neba na father izia wa enda sibitali level pona no ito mwe una namna bia enda sibitali level jeno ngana no itwa oiti we department bingi kwa nasi kwa clinical officer kwa ndo malambu kwa ndo pharmacist na kwa ndo maxile na lama komete no nurse peke yake and I'm very sure we are handling the matter hivi unena ando made around the table my discuss on how to end that strike kulage tu onekane keye kwa nige na weze hivi haita come to conclusion yake ndicho serikali ile kwa nena nurse nige na we gada wende une ndanati mwe uyungo mingi pede hizo kutu we mau lazima wingi bigitio ukatemwa kutu no leo iko loende no ndeni wokutu
Ubaya na zinoma komete ange mejauni maende maka yitu one nako ni wazimu ne wa mwido wa baluka ane wa watu wa nwende na oyi ane wa bya ndo ange meli mete make kata ko ga ndo maende mayido tisawa dawa edingilela uteti wate na ukatuma maendeleo matakwati kana isioni siandwani anonginya kila mutongo eumia utalo kwa uthukumi wake vilingi wa mavo mutongo TV nyenita wa Ben Mwasao na ndiye musiaisi voivo twikila ngithio mauvo kiokoni cha umundi nonduka thiva sa ndatika mbuthu syukite nithi wandisyo kithia na kila kimathanguni nyenita wa Robert Mutuku.